ngilo taki kena ngam Ndrei lingba kajing yasop Let's go ya kapan ai play. Kajing yelekai football kebela penlong daka Umli Area Sport Cultural Association meneka arpunyo terik benai bah nyau arjar pusau kelapoino isya kebakut hadin kebala yo ban sedang ya ketika kajing yelekai football hakikat tu keniki benai ki bala dep meneka sengi ki bala poi isya ka final ke kentup ya ka student combine Persia ya ke tim jongki nong trimestri hasua ban sedang ya ketika kajing yelekai ladon kajing yelang ke balingkot ke bala peniai dah isamlah Pascal nongrum dan kata la yo ban pendeng ya ki sentiu dah ki samla jongka dong ketany ya chipgas kuntup ru ya ki rurangba hadin kata la yo ya ki jengkren na ki rurangba jong ketany kuntup ru ya ugas of honor bat kumjuru kate kesngi iba karsentiu ilalong kum ikungsan haba ai jingkren kum ukungsan ulakentu ulai mensim rukumju yaki kun samla jong kedong kathan bakin nakiu sheprang hakikam jing yelekai sport ula ongru bakakam yelekai sport hakini kipor kibamta omdeishu bakasap kepen I tang haki jaka kiba lalong madan he hendrei wat haki plau kumjuru haki kerpong yeng kasap ke bah kerpang jong kibreu kepen I syak pertai bat hadu bakut no jong kete kijing yelekai yi ba ga tim jongki student combine kebaken tup ya ki shpoteli ki snong kila yo ya kanam jeng job da kebakil tap hadu lai teliki gol persya ya ka tim jongki misteri kebala yo ban tap tang art teliki gol kat hadu bat kutno jong kete ki jing yelekai ka student combine kila yo ya kanam tam jong jeng job bat la yo ban sam ya ki kusnam syakenong job bat kete ki jing yelekai kla poino sya kebakut Henry ngapin kan mau ya pi bahang tei hapa om pernai udan uwe usamla ubarang supendep ya kajing puli lawyer Henry uti usamla uba kerteng uba arbis karkongor man kesngi sajan hapa ujuyo syuti na college uju ai ya kapor ka bakordor ka jang u ban ai ya ka free coaching na kabenta ki hybrid ki badan hagate kasnang hapa om pernai Ngan itu ya pi kajing ya lenti kajang uni usamla kam dunasyo ya ka sansnem ba utrin ya kini ki kena ki barang red nadu ki ba khandai snem ki ba khadwai snem ki ba khatsnau snem terter Henry kajing tre shitam kajang uni usamla mentau lala ban sei ki pliar ki ba ki klub ki ba pher na ki wei pat ki jela jongkari India ki lawan ban thiet bat ki lawan ya ka ban wan shim ya kini ki kena ban pentebet chucho hakabidei bat ka kam yele kai football ka kam yele kai football kam kut show tang hapo madan kam kut show tang hakasnong umli area kanum kut tang hanong stan kanum kut hachlong Henry ngikat bangidang yo I ya kijing ya jo kisngi bani kijing klan jo ki internet yo I ya kisap lala bani itu na ki kerpong yeng ki jongi ya kisap lala bani yo I na ki madan ki beret akisnong ki jongi Namar kata kadau ngai mensim iki ki player ki bayen meta kasngi ba pendan kam hok ya kasap ka ba ulai ula a yepi ngayo I kitu ki kena mene ki bedang red ki ba khatsan snem sapo ki bele kai ngayo I karkom symbol jongki ngai karkom head ka jongki ngai karkom pas jongki ki long ki kena ki badan ya kasap ba ngidon kam ban penjana yeki ban ngidon kam ban mensim akawai ki jingi kun akawai ki game kabari ka football Adin, bagaw best to be the winner. Kublai Shibon, kublai Shibon. Final, kalong hapdeng jong ka mystery kapapongi ka jersey kaparongli lani kapadon nyaulan ubayong bab ka tim jong ki kena school ni student combine kadai ka tim kapapongi ka jersey yellow nomor katangan pensngaw sa susilpat ya ki player jong ka tim jong ki mystery ningkong Opelson bapong jersey number way Wiwan nongsi bapong jersey number nyaw Tibas nongsi bapong jersey number saw Johnny Singh
Ada Jim. Keras Jim. Kau herat itu, dengan jujur. Ya kena diam nih. Kuilan.